السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Galimcan Barıcı Hazretlerinin kitabını okura devam etmemiz hadislerini. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: El-hadisul hadi vel a'badun nasi ekteruhum tilaveten lil Kur'an. Bunda 21. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: A'badun nas. İn ko'p ibodat qilishi kim ol? Ekteruhum tilaveten lil Kur'an. En ko'p Qur'on o'qishi kishi eng ko'p ibodat qilishi bo'lib sanaladi. Chunki Qur'on o'qiganda har bir harf uchun ko'p savob beriladi. 10 savob beriladi. Har bir harf uchun 10 savob beriladi. Al-Ham surasini o'qisak, unda ko'p savob bo'ladi bizning inshaalloh. Bunda yozilmagan hadisning davomida da bu qisqa hadislarning qo'y bir ilishlariga keltiriladi qo'y vaqtda. Hem devamında da bu hadisinin ve inne afdalel ibadeti ad-dua deb keltiriladi şağanaklarda. Hem ibadetlerinin en üstünü ise ol dua kılı. Allah Teala'ya yalvarı, Allah Teala'dan sorav ol ibadetlerinin en üstünü de bulup sanalır. En ko'p ibadat qilishi Qur'on o'qishi, en üstün ibadat ol dua kılı deb aytiladi hadisda. الحديث الثاني والعشرون 22 حديث. اطلب العلم ولو بالصين فإن طلبه فريضة على كل مسلم. اطلب العلم. G'ilimni g'ilim talab etiniz, g'ilim izlagiz, g'ilim o'qigiz. ولو بالصين ul Iroqda bo'lsa da, Sin Xitoy deb tarjima etiladi. Xitoyda bo'lsa da şunda barıp g'ilim alığız deb aytala hadisda. فإن طلبه فريضة على كل مسلم. Çünki g'ilim talab etu, g'ilim istav, g'ilim öğrenu ol har bir musulmonga farz bo'lib turadi. G'ilim talab etu. Nechga turib namoz o'qirgan ekan, öğrenu farz bo'lib turadi kishiga. Nechga turib Qur'on o'qirgan ekan, öğrenu namazda Qur'on o'qish uchun. Ol bütün musulmonga bularni öğrenu, din negizlarini öğrenu farz bo'lib turadi. Kishi ularni öğrenmeyken ol gunohli bo'lib sanaladi. Shuning uchun g'ilim talab etu, g'ilim istav ol farz amallardan bo'lib sanaladi. 23. hadis. El-thalisu vel-ashrun. A'dilun nikaha ve akhful khitbata. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "A'linun nikaha." Nikahni e'lon etingiz. Biror qo'ya nikah bo'lsa, uni butun kishiga e'lon etish kerak edi. Shokiraga kerak, majlislarga. Bu hadisning boshqa shag'anaklarida Peygamberimiz davomida da aytdilar: "Vaj'aluhu fil masajidi." Ol nikahni masjidlarda o'tkaringiz. "Wadribu alayhi bid-dufuf." Ham barabanlarga berigiz endi. Şadlıkni bildirish uchun. Peygamberimiz shu deb aytadi. Bu Tirmizida keltiriladi bu hadis. Ham mana bu kitobda aslında "A'linun nikah va akhful khitbata." Xitba, ya'ni qiz so'rovni. Qiz yarashu ona yoshi jibaruni ona yashirinishlarga kerak. Ona bir kishida bilirga tegish tugul. Bir kishi uylanirga jeyna ekan, qiz so'rovga jibarganda ularni butun kishiga aytib berib tegish tugul. Bunda o'tgan hadisda da bor edi bit. İsta'inu ala umurikum bil kitman. Qo'y bir o'zingizning ishlaringizga yashiruv bilan yordam etingiz. Nikah ul endi natija. Tanishqash, kishi masalan uylanirga tilagach, ul natija bo'lib turadi, ham uylanalarda ham bu shodlik bo'lani butun kishi bilan o'rtoqlashishga kerak. 24. hadis.
الرابع والعشرون أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم. أعجل الطاعات ثوابا savab берілу яғынан ең тез ғибадат, таат, Аллах Тағалаға итаат етулерінің ең тезі, яғни нәтижесі тезетірек көріне. Бұл дүнияда да көріне, ахиретте де көріне. Ненде ғибадат ол? Силатур рахими, туғандық жеплерін түзіклендіру. Туғандық жеплерін түзіклендіру ол кішіге бұл дүнияда да шатлық бере, ахиретте де шатлық бере. Бұл хадистің башқа вариантында да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Асрауал хайри тауабан әл-бирру ва силатур рахим». Бұл ең хайырлы ғамәлдерінің сауап берілу яғынан ең тезі болған, ең тезеттіріп сауап берілі тұрған ғамәлдер қайсы сол? Әл-бирру яқшылық ішлеу, ва силатур рахим, һәм туғандық жеплерін түзіклендіру. Һәм давамында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Ва асрау шарри уқубатан», һәм ауырлық кетіре тұрған ең тез ауырлық кетіре тұрған нәрсе ол әл-бағию, ол зина қылу, ва қатиатур рахими, һәм туғандық жеплерін үзу. Шуның үшін туғандық жеплерін үзуден бек сақланырға керек. Туғандарға һәр вақыт ярдәм етірге керек, туғандарға шалтыратып сұрашыға керек, алардың хәлдерін білдірге керек, ярдәмге мұқтаж болсалар, ярдәм етірге керек. Чөнки башқа хадисте де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: сен башқа кішіге садақа берсең, ол садақадан ғана болып кетеді. Туғаныңа садақа берсең, ол садақа да болады, һәм туғандық жеплерін де түзіклендіру болады. Бұл daha da üstünlük ғибадат болып санала. Шуның үшін 25-ші хадис. Ал-хамису вал-ашрун А'да адувика нафсука аллати бейна джанбейк. Мұнда жазылған айтыла: А'да адувика, сенің ең ашық дұшманың, ол сенің кім? Нафсука, ол сенің нәфісің. Аллати бейна джанбейк, екі яның арасында болған сенің нәфісің, өзің ішіңде болған сенің нәфісің, ол сенің ең зор, ең ашық сенің дұшманың деп айтылады хадисте. Ас-садису вал-ашрун 26-ші хадис. И'рифу ансабакум тасилу архамакум. И'рифу ансабакум, өзіңіздің шәжәрәләрігізні, нәсәпләрігізні білігіз. Нишеп? Тасилу архамакум, өзіңіздің туғандық жепләрігізні түзік тұту үшін. Бұл хадисінің башқа вариантыда да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Таалламу ансабакум», өзіңіздің нәсәпләрігізні үйреніңіз. «Василу архамакум», һәм туғандық жепләрін түзіклендіріңіз. Һәм давамында да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Фа-инна силатар рахими махаббатун фил ахли». Чөнки туғандық жепләрін түзік тұту ол бір-бірімізге қарата махаббатны арттыра туғанларның. Һәм мәсратун фил мали, һәм малны да арттыра ол. Кішінің мал керек болса, байлық керек болса, туғандық жепләрін түзік тұтсын шуның үшін. Һәм мәнсәәтун фил әтәри, кішінің тұрмышы да бәрәкәтті озашақ. Хадисте шулай айтылады. Һәм ақырғы хадисны оқайық. Ас-сабиу вал-ашрун 27-ші хадис. Афдалул а'мали әл-кәсбу минал халал. Ғамәлләрнең иң үстіні ол нинди? Әл-кәсбу минал халал. Халал yoldan кәсіп ету. Халал yoldan кәсіп ету ол ғамәлләрнең иң фазилатлысы болып тұра, иң үстіні болып тұра. Шуның үшін кіші өз қолы белән эшләгән эш ол бик яхшы инде. Кіші өз қолы белән эшләгән. Мында тукталып торыйк. Субханак Аллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.